amazing! Fulani malaya muache ndio yeye anapatia huko. Uongo kweli? Fulani anadanga muache yeye ndo anapatia huko. Uongo kweli? Tabu sio kudanga, unadanga bwana na kulipa unaenda shamba kwenye familia za watu. Unatembea na mume wa mtu. Hela unampa mume wa mtu kama mhudumii mke mwenzio kitu gani? Sasa tunaanza kwenye surprise na mama kutoka bosi wa kwanza. Mapema sana.